Alright, Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Okey, dia macam ni. Kalau $50 pun korang tak boleh grow, jangan bermimpi nak deposit 100, 200, 500 ataupun 1000 USD. Okay? So, apa-apa hal, belajar dulu macam mana nak grow 50 USD tu. Passion, belajar sabar, belajar money management, belajar macam mana nak entry, macam mana nak control emosi. So bila korang dah dapat, korang dah grow, boleh grow 50 USD jadi 100 USD, barulah korang boleh bermimpi untuk depo 200, 500 atau 1000. Hari ini saya nak share dengan korang satu teknik yang saya mula-mula praktikkan masa dulu, yang di mana saya bermula dengan 50 USD saja, di mana saya akan cari setup yang high probability dia tinggi untuk win. Alright? Tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan. Okey, dia macam ni. High probability setup. Dia macam ni, okey. Dekat H4. H4 ni korang tengok. Price ni uptrend, downtrend ataupun sideways. So, apa yang saya nampak dekat sini, price adalah downtrend. So, bila price downtrend, korang throwkan saja trend line dekat sini. So, apabila H4 downtrend, dekat lower time frame, korang mencari sell sahaja. So, H4 korang turun kepada 1 hour. Okay, sini 1 hour. Alright. So, katakan dekat sini, korang makinkan zone 1 hour dekat sini. Sekejap. Okay, korang makinkan zone 1 hour dekat sini. Sini support, become resistance, ada satu zone. Dekat sini ada engulfing, makinkan satu zone. Dan juga dekat sini ada zone. Okay. So, tugas korang adalah mencari dekat lower time frame, mencari sell saja. Korang boleh drawkan trend line dekat sini. Okay, 1 hour korang boleh birukan sebagai korang boleh identify. So, dekat sini pergi kepada M15. So, apabila M15 price dalam zone, korang cari sell saja. Pada dekat sini, M15 korang boleh drawkan lagi satu trend line. Daripada sini ke sini korang drawkan trend line saja. Nampak dekat sini, selagi price tak break trend line ni, korang cari sell saja. So dekat sini korang dah marking. Okay, of course dekat entry korang pergi dekat M5. Okay, saya padamkan atas ni supaya korang tak keliru. So nampak dekat M5 dekat sini. So apabila price naik sahaja, korang drawkan saja satu trend line. Dia break saja, korang entry. Nampak dekat sini. Dan naik saja dekat trend line dekat sini, apa yang korang perlu lakukan, satu trend line dekat sini. Sini korang drawkan satu trend line dekat sini. Nampak tu dekat sini. Walaupun sini dekat sini dia naik balik, ini pun dah beratus pip dia turun ni. Nampak ni? 150. Sama juga dekat sini. Trend line saja dekat M5. Nampak? Drawkan saja. Dan naik saja lagi dekat sini. Ada breakout sell, korang sell. Dekat sini, kalau tak boleh drawkan trend line, korang just markingkan saja macam ni. Drawkan saja macam ni. Nampak? Korang terus sell. So, apabila price dah break dekat sini, korang jangan sell lagi sebab price nak membuat kenaikan. Alright? Itu saja yang saya nak share dengan korang. Semoga bermanfaat. I'll see you. Assalamualaikum.